Uyaqhubeka eHhotela iSt George's eIrene ePitoli umhlangano okhethekile wesigungu esiphezulu seANC. Lomhlangano ulindeleke ukuthi wemukele umbiko malungana nezingxoxo zokubusa ngokubambisana komasipala abanganqotshwanga ngamalengiso ngokhetho lohulumeni bezindawo olwedlule. Lomhlangano ulindeleke nokuthi ke uphothula udaba labaqokelwe zokumeya kakhulukazi eThabazimbi naseliphalala. Ukuzwa kabanzi ngalolu daba siqhumana nentatheli indaba zombusazwe la eSABC uyolisa Njamela. Yolisa sikubingelele sikwamukele indabeni zosuku kuyisonto. Njengoba singazi ukuthi kahle kahle yini ebhungwayo kulomhlangano seIrene weANC okuyiqembu elibusayo, siyazi kodwa ukuthi udaba lokungaholi kwezisebenzi into eyiphela endlebeni eqenjini elibusayo, kanye ke nokubhunga ke nokungafunwa amanye amaqembu angafuni ukusebenzisana neqembu elibusayo. Manimambe ngazo zozibini Calvin apha ezindabeni zethu zesunguli namhlanje ke iNEC okanye yabaphathi beANC bahlangene kwakusasa namhlanje lenhlangano ke ibingumba wokujongana noba olonyulo losodolophu komasipala abathile uyahlangana na kwaye bajongene nereport esuka kwi-National Working Committee yalombutho. Ireport yakhona ke Calvin ichaza ukuba iANC iza kumanyana neyiphina imibutho yezopolitiko basebenzisane nobani okanye hayi. Eyona nto ke sithe sahlangana nayo njengoba sokuchilo wena Calvin pha njengoba siye kula hotel kuhlangenwe kuyo neANC eIrene pha ePitoli ngabantu besebenza eLuthuli House uNdlunkulu weANC bebeqhankqalaza ke bona ke Calvin pha bekhala ngomba wokuba abakabhatalwa isalary zabo inyanga ezintathu. Kudala bekhalaza becela inkokheli ukuba zingenelele sizame ukubanceda. Into ebuhlungu ke leyo Calvin ngoba nathi siyayazi uba nophina umsebenzi akekho umsebenzi ofuna ukusebenza mahala xa esebenzile, kodwa ke okwangoku Calvin maske sive uMandlaqwane yena ke othethelela abasebenzi bapha eLuthuli House uba usichazele wathini na. Our view and attitude is that paying salaries today and you don't know how you're going to pay salaries tomorrow does not resolve the problem. We need to have a clear plan that says this is how we are going to sustainably pay your salaries. And that is what we're expecting from the leadership of the ANC. uMandlaqwane ke uthethela abasebenzi abasebenza kuNdlunkulu eLuthuli House apha eGauteng abasebenzi abakhalazela into ba ababhatalwanga. uBulemabe ke uthethela yena okanye usisithethi sombutho iANC kuNdlunkulu okanye nationally. Yena ke usichazele usinike ingcaciso ngento ba lenhlangano injani na. Uye waphendula kodwa kwakhona wathi abasebenzi bona bazawuhlangana nabo ngolwesibini ukulungisa lomba wesalaries bababhatalwa nini na okanye bazawubhatalwa na. Nanku uBulemabe esichazela ngento ba lenhlangano yeANC izawuphelela phi. There was a team led by the DSG and the TG. That team was specifically dealing with coalition talks. So those comrades that were part of that team are now putting forward their report to the National Executive Committee. When the NEC concludes, the DSG together with the TG will then be able to then address the media. uBulemabe ke uthethela okanye sisithethi sombutho weANC. Inkokheli zeANC zithe kuthi ke zizawuhlangana nabasebenzi ngolwesibini kulungisa lomba wesalaries njengoba besentshilo. Bathi bafuna uhlangana nabo bawulungise noxa kudala isenzeka lento. Sawuthemba ke into ba nyani lento izawulungisa. Kwelinye icala Calvin salindele kuba iANC okanye inkokheli zayo sikhuphe isibhengezo sokuba ezingxoxo zabo zihambe njani na. Calvin. Sibonge kakhulu Yolisa Njamela, siyazi ukuthi lolu daba uzosiqoqela lona ngobukhulu umnyoniko.